Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ke North Shillong constituency uba adal buat nongrum haringkat kinong yalam Shillong bat ki ofisar katanat PWD hene singi ke shipau tari urisau arja arpusau ki lalet banjungo ke surok ke bala ai kerteng ke long round road ke badan hamaulai normally 3 ke jinglet jongki shikani ke jaka ke long ban pentreno ke ke surok ke badan du usnam arja khat ar sham lalei bat kala sateng no hendrei hakani ke kenti kin sa pentreno Habakaran akan singi uba adal buat nongrum ula ai kublai ke MLA berim ke North Shillong ke Kong Roshan Warjri ke Badairu ke Menteri Sorkar hak tukopor ke Balawan Ra ikan ke Surok ula thuru bahadian ba ula job ke election haus nam arja khatpra ula bud dia ne ke kam hendrei ke jimpentre ke Surok kadang sateng namar bakadon ke jingi tungku ke rukom penyat ke tanat PWD ber ke tanat forest hak ba kidon ki kendon ki bahab ban panjing bet hadu ke Sorkar pedeng Nakliang General Secretary Gadong Maulai Normally 3 uba Apple Star Maulong habakaran hakan singi ula kentui kontraktor ban trei bha bat ban pej bakalong kaman jong ka surok kan bha namar ya kan ka surok an siang da ka dobilan ula kenturu ban sedang no okloi khnang ba kinong shong shnong jong kan ka dong kin lait na kijing e Ini kita alfares ini. Berapa yang sih? Estimate penutupan. Hak yang penutupan. Kafe. Homa sudah kam tu bang iyo. Sebab dia prosedur dia bantu boros kata forest. Forest kita ani long way tu. Ada orang yang hafal perkelai ni. Kalau ada sudah. Ada sudah mentah. Yang mana? Makanya kalau file mentah. Yang mana? Bakar ni. Sukulin. Baduit. Ini kurang pak. Rekan-rekan bagi paiba rekan bagi eksekutif komiti juga senang nak koi ka bentas koi ka bentang persamaan budin ban pendap ya ki kam ki basateng kam tam hani pon ni donang rekan di rang badong jong normally 3 di secretary jong normally 3 bagi eksekutif komiti na ubrom ki rang ba di long kemi ki besong senang hani ke jaka kadika kerteng juni ka jaka ka bagi ai ka long round road kadika bala sa slim ba atala new prasnam di hendai kamram jonga ko memali kadai sibenta ruban penpau ke jing songu khamtam ya i former MLA minister i kong Roshan Warjri i bala long ke jing serang hak ti por kumno ban penurlong ya ni ka jing temu jenik sorok ban pensuk ya ki nong song tiga ba rungam la khanda penpau jing songu na ko bentai ba preston i honorable deputy chief minister di babat ru forest bat ya pirudi wa mairu lale ala kajong ka benta bat khata mani ka por ka bangitip ide imdadon padang kajing ko kajing khia ngi kitbok kum ka snong hi brok we kum constituency mana ko no mikmat bo blame don rekat bon ai kajing khia ka ba idongkam khamtam kum khli ubron na po ka senchar nang bakan ya bet garanti kanya be garanti ka senchar ka khadar bara ju ko por ni ka khlemat ngapan pau kajing kemen namar ba ngakwa rupan itu hendak balik ke sempor new prasnam ti rei ko malapan pau bana do kada kadega por belah sedang i former minister MLA i Kongression Warjri ti kila yat ban ngarung la job house nam arjar khapra kani kadi nadu arsenam arjar khadar khalai nadu snam arjar khadar khalai ti arjar khapra nglawan nongah ke job tinggal yai budin mentah keempat ngamut hadin kenika term ke baar arjar pulai ngayo biang jingjob ngai ke burom ka nong bali badi ke konstituensi brokwe amar ka kamram kalong bangin budin minum ya kuak burom ngidi ban ai ke burom ya kita kiba lasim ke jing sedang kum kita kiba initiate yani ka kam tinga pen pau jing kemen bar ngas kuak ban ya thu khmat ki nong song senong bar kham tam ki nong yakit ya ba yani ka senong khai penyat ya ka senong ka thau i kai ka daw ko jing slam kalau nomor kipun ki prosedur khamtam ek baiting khu ka forest bat ka peduli to ka peduli ka khamjem rega forest part kipun ki rules and norms ka bangi haban pan ka permission ka jingbit tanah post state habia switch po central
ti ngaru kamu emali yang ada ban penken mau bang ada ya keren du buat ki hayop ban penken mau ba once upon a time all land belong to our beloved committee tu boleh mentangi hab ban ya lemba kecing sitom kan ni boleh namta purpose jong pai ba kam dei nak banta ki individual person tinggal hab ban ya ban fulfill ya kita ki criteria ki rules and norms ti hapakut menta ngadon lang rekat bagi contractor ba dakhar bat ki official na po pirudi boleh sim kia banai budin ba menta kasing aku pen pau mat jong hilang baro ba ngu kada mari soblei bat kham tamru melayo ya kan ka surok ka banong ka jumentoi ka de dokam kham tam ni baki jing sadin bebun kiliang haki than jong inong kendong rekat do tam pat apo sor ngi bangim la ban pediang kum gani surok ka belas ateng mtala daki bun ngamut la lajan spus nam su komen bani kesingi ka hilai ha kenduk lang baki official kham tam kontraktor bengla ai yaki ya kata ka jengken tu bagi debat sedang no mardor pat ni minti ru bakane ka talang ni on pendep no yani surok kita ni kentir yang jonga apa pau ke jikemen bagi sungu ini lang ni pi habis Sebab tarik ada ka Oktober ada ka sengi jingkan mau ke ba ada ka jing ang not ke jing trang ji nong song sinong kham tam ni ka dong ka ba ki jinjat parat na ka liang ka lai ka wan te kalau ngai jing sa jing mau ka sinong lai dong ni ni har ba dong ni long me ni rang ba ki dong ni lai kle idegi senior citizen belongot gini 85 plus lagi le hi banyawan wat la ka kerum ti kelenting te ka ba nyai tu ka la kham istom ka peni him ta ka no ni trang ni siang man i ba ka ni ka man sina no man ta ni aku le betul belum but ki ban liang ka pilu di ru do engineer ne ti ngai scam ka kam ka nyai bet kontraktor i dah ne ti kin ya men bet ka por bo biang le ji sina ka no ka ba bun jurut bat ka mixture hap kren shai ka mixture makan dei ka cement base kan long ka ba durable ka ba next kam ande ka ba tang sipor mar lei palat ini sngi ba ki ong ba ki local contractors isna ka style locally ka don na ka jong ka formula kat ba kini ki national contractors ki ba isna highway ba ki ka phe jahang ta tadi ki jingkren ka ba hap perkhat tingi kontraktor itu ni yang ngate nganung le ta kat kum ka schedule kat kum ka estimate ka ratio yang ka siap mau mat simen kilong lo biang tingi dokumen ya kata te kalian juga kum jelas ka ti ka dong ai ku le fi baro